Čovjek se zaglavio, nosi ga. Znači, napadlo je pokvino. Ja trebam da pređem cestu, sad se bojim i preći. Hoće li naglo krenuti, pa... Belgija. U Belgiji ljudi kad vam padne snijeg, mi nismo na to navikli, nismo spremni. Niko, sad ne niko, nego rijetko ko da ima zimske gume. Pretežno svi stavljaju 4 sezone. Tako da ovdje čim malo padne snijeg, to je gotovo. To je katastrofa. Evo, ovi još nisu prošli ovim ulicama da baci so. Pretpostavljam i nadam se da je po autoputu to već odrađeno. Jer me baš brine kako će Ljubiša da se vrati. Još je on sa kombijem od posla, a nema, ja mislim da nema. Ne da mislim, nek sam negdje 99% sigurna da nema na njima zimske gume. Tako će i onda klizi sigurno. Ali vidite stanje na putu. Još ako uzbrdica, znači gotovo je. Morat ću ga nazvati da mu kažem da se parkira negdje na glavnoj cesti. Da i ne pokušava pred kuću doći. Ludilo. Ja sam krenula po Ines u školu jer se u petak, dobili smo mail od škole, pojavio neki kreten koji je 2 djece napao. Htio je da im otme mobilne telefone. U mailu su stavili da će biti policija u civilu na ulazu ujutro i na izlazu popodne iz škole. Ali pošto ona ima sredom normalno završava ranije, ali je se upisala na italijanski jezik. Tako da svake srijede ima italijanski jezik. Čas italijanskog. Pa zbog toga ja idem po nju jer neću da se vraća sama. Dok ga god ne uhvate, ne želim da je puštam sam da se vraća. Mada to nije neka distanca od kuće. Ali mama ide po svoje bebu. U ljudi, osjeti se ledan vjetar. Vidite vi to. Evo, još jedna mama izlazi, ide sigurno po dijete. Sad je sve pusto. Jer su svi đaci otišli, osim oni koji su na času italijanskog. Eto. Prošetali ste sa mnom. Napravila sam veliku glupost. Danas sam čistila kuću. I kad sam došla do kupatla da ga operem, sjetim se da treba mi nalu da okupam. I uzmem i okupam. Ja mislila sam ne voditi sa sobom kad krenem po Ines. Ali sad ne mogu, pošto je okupana gospođica. Tako da ona ostala u kući, zamotana u čebence. Ajde, njoj nije loše. Ali mi je žao što nije izašla da prošeta po snijegu sa mnom. Sad ćemo da čekamo gospođicu Ines da nam izađe. Sutra će, ja mislim, biti blokada u čitavoj, evo zvoni, u čitavoj Belgiji. Ja mislim da niko neće otići na posao sutra. Vidjet ćete, nećemo moći izaći iz kuće jer
Ono što vam kažem, mi nismo pripremljeni na ovaj snijeg. Tako da će ovo biti veoma zajebano. Želim vam ugodan dan, pa se vidimo i čujemo